Nganga on le taya Abe ole la ua punitia po I poa Esa uma lua fa asusu I la wala au Sasala le punga la au mata la uau Dio fo I Samoa fai ona taya Le amatanga ole asofa apopo ole olanga Le taya nai matani ufea ngai maleata Le tala le leimu aso ai te Samoana Soti tau fau le sua malie o le vine ula Papau fonga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi E asoko ua foa ina ile Samoa moni Dio fo I Samoa fai ona taya Le amatanga o le asofa apopo o le olanga Le taya o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai ne Samoana Awa mo malie I mauma Le asofo na valo ia I mapaupauna Le inga ua paako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli Faafetai Dio fo I Samoa fai ona taya Le amatanga ole asofa apopo ole olanga Le taya o nai matani ufea ngai maleata Tala le nei o aso ai nei Samoana Dio fo I Samoa fai ona taya Le amatanga ole asofa apopo ole olanga Le taya o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Tai au tala lei, ua so ai le atu Samoa upo pese, ia o te toe whatalo whatua i atu e Samoa le nei vaenga le Afiafi, ua tolsuma 5 minute e te aile tula e iwa i le Afiafi, ali masaniai, ia au leo te tulanga o le whaua wina, o le tatu o nanga mai a o tautu atu, ia le saafi e whai oa whea ngai ma le taringa i asu fuina por sunga le awao, so swani asu fuina setu sua I le malama ua tuanai. Ia e manatu fuila, o le atatu sori muri vai ai, I le tatu whainga lotu na te pena ina e le sunga le awao I le malama na leila, lea ua whaoawina le tautua a lau si whonga le tai afo, le netu la Afiafi e le masani ai o na o tautua ina o le vaenga le nei o le Afiafi. Lea ua
toe tia la for se fulu, toe lua suman faminu te tali tu lai se fulu. Io tia la flavor, rongia toe lua suman faminu te tali tu lai se fulu, i le po ia i mātou i nei. O le whamoemoe maua lunga o nei Afiafi ia o le toe maua se avanoa, e Faatalanoa i nai le sui, Tauva ia po le sui tamoe, a le Faatuatua i le atua Samoa po le tatu ainga i a le fast, ia mo le whainga Palota lai titi o lo o lumana i nei. Ia o le ftoa maua se avanoa Amerika i le sui o le tatu ainga whaupwhai o le a whamoemoe e tamoe i le Palota lai titi i le masina le nei po le vai so fo po la so lusu mat fa I believe la so lusu mat fa o le a Taunu'u nai ia le whainga Palota le titi ale Itumalo Vaimauga lo na tolu Vaimauga tolu le la o maua se avanoa le o mafuai ona o toe safa ia tu nei vaenga o le Afiafi e whauawina ia le tautua alo si whonga tai au fau ia a o maua se avanoa ia e mate tala noa tuai ia ma le sui ia po le whaipule whaorioli a le Vaimauga lo na tolu a veai le Afioga ia Lautimuia Afoa Uelese Petaia o le tatu malona o le nei Afiafi ia e mate a to maua lo se avanoa Amerika i le tio Amerika ia e whaatalanoa ina ai fo'i le fo'i sui taua o sui e to tolu i latu o lea ua wanga i mai e Tauva more no foa o le Itumalo o Vaimauga tolu. Ia, taro sia ia, pe ona whai atu ua maea o na tapena ina le tatu whenga lotu ia e le malama na le la whiangai ma le sungele ia oa o se whaina se tususua. O manatu le la papa a veloa ia le tautua ma le o nanga lo si whonga le tai a fau ia se ia maea fo i whi au mga luenga o le neipo tatu tau mawai ai ia o le na ua tapena New Zealand ma Australia tai nane le tatu atu Samoa i mo le whainga mo le asasa. Wa na ua aso to na i o tau aso sa le aso atai le afto aso whareile i mātou i nei Amerika o te manatu fo i ia o le whapena fo i le vainga i ona territory uma. Iai Guam, iai i Amerika Samoa, manua ma Amerika Samoa, ia pe o vainga i le nofoa territory a le malo tele o Amerika i o lefto aso whareile i mātou. Le fatoa o mātou le weekend ia pi o le na o tu ana tu te mua i o temi uma ia le lava mātou te sori mu vai atu a o foi la i nei mea o news ma tala fe ave ai ia pe to te mua i malai o ele ngata o tou lata i le tatou Taunu'u ia e pi fa pena na fa faingo fie ia wala fi so tainga ia pe o i mātou nei ia e faisi tau mau mai ia e tau mamau ese mai masi o tatu ni o lea ia o lea lava e tau mawhaisa ili avanoa ina ia mawhai o na iai so matu sau ia e tainane fo ile nei vaenga o Amerika ma nei vaenga o lalangi o lo au mawai ia tama whanau o lo tatu o tunu ile ngata i tonu Amerika nei ia a so se vaenga o le nei lalangi le atu Europa anga ia ne sa sa e tu tonu ia iai le vaenga o tupai o ai kupito mana tua foi o lo ta ape ia vaenga au o le nei tunu so se vaenga o le nei lalangi e mautinoa vaenga au ia Amerika o lo o tofu si ai tama whanau le atunu o Samoa fai foi o le whainga malo tuira manua pena foi tama whanau mai i le malo tuto Tasi o lo o whapea o na tala whauto i ma i so se vaenga o le nei lalangi i ana vaenga au o le nei atunu ia o wale puipuia ma le saonga le mu i le ngata o le atunu o Amerika lava ia a o le lalolangi atoa i lalo le whaamalu o lana military o lo whapea on tape ai tama whanau o le nei atunu e au fiai ma tama whanau a Samoa. O le ngā fia ma le ngā Faafetai, ma whai ana whaongaina a tatu tama whanau i o e tautua i vaenga au o wha ofisa o le amo le whana ia pe kuka po le alawa le toi ngā meo iei o le au nanga lava o le au nanga. Ia o te toi whataro whatu i atu e Samoa i le nei vaenga o le Afiafi i le suafa manu maloro tatu mataisili e ta iala i tatu whi au mga luenga o tutoe o le nei Afiafi.
Ia, lena o le tatou sui o le tatou malo fa'alonugia o lenei afiafi e tā le ova atu o toe 20 minute. Ia ono o mai lero le tatou malo mo le faatalanoina. Ia ua fo'i sau fa'afoga'aga Samoa ia i lea vaega o le tasi vaega tāua, tasi lea tāua o le a tapena i ai le tatou atunuu o faiga palota laiti ia. O i fo'i la. Tātou te iloa ai, le mausali o le lango a le atunuu i le whainga malo o lo tūlai mai, pe a whai tūlai mai le sui o le tātou a inga whai, a le whatuatua i le tua Samoa manatua, o le Vaimauga o le tona tolu, o le pe o le Itumalo le sa nofo mai ai, sa iai le nofoa a le vaenga la tu te aia ia le ia te tau o le tangata, ia po le vaenga le hero pipi, lea ua maliu atu ia le talaiga fo'i iā tapunu'u suga ia pali'i Nico Lihang ia pe o se tasi fo'i o le tamafanau o le tunu'u loa lona lana tautua i vaega fa'aufai i totonu lava o le vaega fa'aufai a le hero pipi ia sa avea ma minista faipule i tausaga i tele pita'i ia o lea ua o iai le vala'au o le atua matu o lea la ua sa'ili se anofoa e suitulaga ia i le fionga i pipo sunga ia pali i tapunu'u Nico Lihang ia ele titi foi la le tamo enga o le afai nei oi to toru sui ele to tau failoina o le sui o le vaenga a le hero pipi ia o lo o tamo mai ai le fionga ia Samau timani ia papena foi ia fengai mali i mai le no foa o le vaenga Tasi, vaenga Tasi, ia ma le fionga ia Lautimuia Afoa, Uelese Vaai, o le sui le nā o le tatou ainga whaupwhai, lea la o le Amatalanoaga atu nei Afiafi. Se i o tatou whalongolongo foi, ia o le asana fe au tāua, manatu foi, ese uma manatu malangona, teimi o lea Faatalanoaga, ma lea Faatalanoaga, ia e foua manatu malangona, e tasi alona aunga. O le tuli matai, o le nofoa, o le manu malo. Le lasi o tatu whanongolongo le nei afiafi. Ona e whaafonga lava. O loo whaapea mai o le sui a le whatutu o le tangata o uina le lei, o le tangata tamai. A wau manatu, e le mawhai o no tatu loa, lona anga waa, ma lona tamau a inga wha le mawhauwhau. Pe a le fisilingia o te mo mi lava le whalongolongo o tatu atnu. E a mata mai i lona soifua o oina. E te taua o na whaafonga Samoa. E a fua mai ai le primary school, whaasolo mai le intermediate, whaasolo mai i le high school, te ianga ia university tele. Tau te fia whalongo uma i mea ia. O le tāpenanga, ma o le ata a toa le nā. Hai tātou tele o iai, po le a, sana ia wa ai wha le tangata Tauva, ma tangata e nofo le nofoa, o le Itumalo. Ia i ana fo i ana vatau, le asa na wa ai, o le asa na sao, i le mo le Itumalo, tai nane le pale mene a toa o Samoa. E muria i la mena, ai le leia o no tātou wa ai ma ai toa iai, ia po o fia tonu na a mata mai ai, lona soifua a o oina. E lea o ngā no tātou wāwhiwhi, mea tai le ato mau tātou whapea, le leilo na soifua o oina, ai le leia, ona e whaafonga manino, ia po fia tonu na a mata mai ai le soifua, pēna a mata mai Sawai, pēna a mata mai Manono, pēna a mata mai Manua, pēna a mata mai Foiupo, o mea tā ua mea i Samoa, ia mō le silafia e i tātou uma. Te le manatu ina ia Afiafi ma o tatu taumate ia ma fifi ai tatu le mafaufaunga fu lea o le tama e atamai. Ai le leilava o na ia tatu vava ai martutoa. Ia elenga te lea o matua na fua mai ai o le nuu na fio mai ai. Mea uma la whapena. Ia pio le afuanga leo lo to sa fa ia tu nei tu la Afiafi e le masania i le tautua ma le aunanga le Fasa le Vale e Taunu'u
O ana leila ia le safianga iai ia ma le fetalainga ia suifoina ma le pokalame sa afir fai o la sa nafi lea na matanua tuai ia ma le fionga i le minsta fatoanga mwhainga whaiva le susunga i le lauli le malietoa ia po le fionga fo i le ngā Tasi le fionga ia fui mono lauli le malietoa le asona nafi ia sa whapea o na matalanoa tuai le asona nafi pi na whaanganga la utautua mo e i upu tomua ia whaia mea uma ma le tamai, whaia mea uma ma le poto o le Afiafi nei. O te whaongaina le fesili, fo le na fesili ai le atua ia atamu ma ewa. So leo whea oe, te amata la whapena o ina o le Afiafi ai. Aunga o manatu ma mea o te talanoa iai ile nei Afiafi. O whea oe. Ewe. Pei amata whapena la tautua mo oe, ia si iau o ina ta le tūlai se fulu o atu sumatolu minute, ia o no o mai lolo tātou sui, e le mwhai ana o Uelese, o ana nei, ia o lo o tae au, ta pena ia le maenga masani le tātou tū malang i whanua, pena ai tu whatasi ai se fitoswani i kale sia e lima o le pulenga mātou tūtotonu, ia e alu ai le mātou le matou sosoani i le wharetua i a losi le avasa o le wharetua o le fionga sunga i le tuaina o le nei pulenga i a pei o na lausilafia le vala aupa ia le atua le sunga i a Andrew le avasa po Andy le avasa pei o na lausilafia ai. Ioe, tai aula i e whataunu nei le vaenga le na uma foi la le matu anga ia no una tinati me foi la ia le ilesi foi maliu o le maliu o matu ainga o lo fenga i le teminei wala no tana no e amata i si vai sua le o no vaenga o lo tu mo por kalambe so le o fea e fai ia le soifua o ma ia te me mo i nei mata pi i lima malima fa sa ma vai tu pusa luli o te le fefe te tala no me ia ai sea langa tatu te o uma ia Io oa i le taimi, io ta te pisa foi, e iei foi ale taimi. Io tau te o uma i le meo lea, o le maliu maleoti. Me velana te le mwhaina o ese madvaenga leo lau tautua. Tātou manatua i la tau o whai i langi le wholaunga, o nisi o lo ta oto i tonu o potu maliu le temi nei whaatari ai, to e teimi, to e sauninga, whianga ngai maainga, ia pio na uwhai atu o lo o si o mia o nei, i matou uma le nei tūlangi i mea o maliu. Te tonu foi, o lo whapena nisi tu le lalulangi, a o leo o mei o teimi ia. O le mea na o te tari tonua, o le tāpenanga le tangata lava ia, whia ngai male atua. Mesini na un tau a falongo tu tau mau ia tu tata i tonu mo le ana a falongo tu le o fa le tonu so i fu talo ia tu vai ma tu so tonu le mo le ana io fi fa pena le winga ma le olanga o tato ai le na le pepe se ma pati mo po ia si te mi fo ia tata i lo na fia fia pito lunga fia ngai ma lo na tu le lo e le lo au le lua relationship io e maratatu atua e te leilo foi po o masai le ma vafia ngai malo atua pele ai o te le malama foi atu o mele o fa masino no foi stanta le stanta ta mo e ar tangata ia i lana laina se ia tau le tini o le fe au tele na mo tatu o le fe au mo tatu o le fesili ele nei Afiafi o fea oe ia e pe e fa pena ia se langona le Taunu'u e amatai le tautua a lau si fonga le taia fōmalan programa sani e Fasa le Vale. Ai Taunu'u, ia o le peselea. E mori atuai e lo whaanga, ia ma whetau i tonu ma tu 10 minute, ia o no o mai leo le tātou malo thea ngai male nei Afiafi, usi mea lau whafonga, ia peselea mori atuai e lo whaanga, o whamaisenga,
ia te oe le atu e o lo whengai ma whaanonoanga i le li o whanainga usimet whawhon. Oe o lo malama ia pi o pese o lo tonu o le tu spese le kalisia me tu tisi ia pi o le to e ta penaina e le au fai pese foi le fai ngoina Samoan Cyper Choir ia pi o le tu inga au fai pese foi le e no nofo solo mai le au fai pese I turu inga umo lalangi ia pi compose mai te le lopo Samoa po New Zealand
o le susunga le faifeau o le fakasā i le kalesia lea loi mata o paula ia pei uma se vai meo papauta po vai lima po fetonu o lo iai le kalesia le na o lo tausinu ai le sunga le faifeau ia matautia ia pe ia tonu le na o lo ia faatunuina i le au fai pese tele lea matagofie ia a le pese lava ia o le pese o lo i le tusi pese a le kalesia me tutisi pei o noutou faafogaina o oe o lo malamalama ua fai ma filifilia le tatou aunaga o lenei afiafi ia e faailoa ai ia le lagona tatou te taufai lagona umai ia le te taufai mulumulu ia e faaloto tele atu faaloto tele mai ia pi faapena o le pese ma le samautala i tele mafanafana ai ae paua lea so matou sao ina ia o tatou faitofu lagona taimi o faanoanoaga a o lea fetoa amata le tausaga ia faafetai ma viia le atua ia i taimi lona faatagaina o taimi pogisā ma taimi le tauga malie e o'o mai ia te tatou i le taimi nei afai o le atua atu o tasi e mafanafana ia i tatou o le fesili o fea oe e mafai foi ona e fesili mea teau o fea oe a le malia la le fesili na le tau te lo uma o le fesili a le atua ia atama eva o fea oe li atama pe i fōringa mai se fesili fōrele e le o loa mai e le atua atamu e le o loa mai o te le loa fo i le wingo fesili ai o te fia o te fesili ai tātou te fie loa o fea le tūlanga o mai fo ila le tātou mālo i le afiafine o te fesili fo iai o fea oe po le asa na tali faa leo langa nei ia ma le ai faa mtau sisili ina ia mfain tainai le tatu tautua o le nei afiafi a fisili mai o fea o eli Tuilaepa leo te sau fai tununga nei leo te sau fai ala fisili mai nei ia te po fea o leo te tiptilo mai o leo te sau fai atu tutonu o le poto fa salalaunga o tatu va ai i mata o le Faatuatua o fea oe ali Tuilaepa a fesili nei foi la tatou sui o la asau nei o fea oe ali Lautimuia se i tatou loa o le tali ala Lautimuia e tatou te loai lona manu maloina o le whainga Palota e tatou te loa i lana tali e tusa ma upu tau mua o le tautua ma le aunanga a lausi ufofonga o le tai au fou i le nei vaenga o le afiafi ina ua 5 minute to e tasi ana minute ia o na o mai lo leo le tatou sui o na tatou mori mauina faatasi fo ilea lea se mea ua ia fili ai le ngaluenga manai na iaina avea ma pule sili a le ofisa vaa company vaa o Samoa o lo tangata i le CEO ia tele loba ai le leia le tatou fesili tonu i le afioga ia Lautimuia i sona finagalo ua manatu ai e na te filifilia e tuua galuega matagofie ma totogi lelei na iai ia o le lava ua filifili e o'o i le vaega e tautua ai le atunuu le ua vai atu ia ua o'o mai le tatou malo ia o te manatu ua se avanoa a se laolao lelei fo'i i laufioga i le faipule fa'olioli o le sui o le tatu'aiga fa'aufai ia i laufioga Lautimuia Afoa Uelese Vaai e lē fou le fa'afofoga a le atunuu ia le suafa e le gata o tiute mafai fasafeagai le taimi ua tuana'i ia ua tele fo'i au fa'atalanoaga e pei ona lausilafia ai e le gata o niusila o australia ia o luga fo'i o le soalaupule ia lea pei o le taimi muamua lea ia i matou i amerika nei ia e ese fo'i le foitua o tagata lenei vailalolagi ia lelei lava le fa'atofutofusia manatua fo'i laufioga i le pa'aga o le uō
ia o le malo fa'alologia o Amerika ia o le atunuu o tutuila manua Manila. nei atunuu o lona foitua o tagata o le malo Amerika Samoa ia ua ua toʻatele le lava ua filogia ma o tatou tagata mea le saumani lava ina ia maua se tatou avanoa ina ia mafai fa'afogafoga nei tulagi ia i se fe'au mai lauafioga ia aua manatu avatuia lenei avanoa nei laolao taua ua maua se avanoa o le tautua ma le aunaga le siufofoga o le taeaofou ia e fa'atalofa atu ai i lauafioga Lautimuia ia ae si'i maia le tofā aeva le tofā o fa'afofoga o le tatou atunuu lenei tulalona le palo Katalofa atu i lauafioga ia po laususuga Tuilaepa Tai. ufoga le tatou kalami faafetai lea mo lenei avanoa o mau ai fo'i lenei avanoa fa'aulo e mo se fo'i se fa'atalanoaga ma lauafioga ia me se fo'i fa'afogafoga se o tatou atunuu fa'atalofa atu fo'i le fa'afogafoga tapo'i mai le pa'ia o se o tatou atunuu i le malo tele i Amerika ia mise le avanoa mise i latou uma ua maua mai lenei fa'asalalauga ia i tupu mai ia tamali'i ma failauga ia e faletua matausi o sa'oao ia mise o ia nai fanau malo le mauga tetele se o ia nai o se tatou atunuu malo le soifua maua malo le lagi mamā e fa'atalofa fa'apitoa atu fo'i paia o le ʻaufaigaluega le atua tala fa'auto i le malo tele Amerika so se fa'atafaitaulaga o lo nono manu ia ua le manuia o se tatou atunuu e le agata i le paia o le atunuu o lo papa'ao inā i le atunuu tele ia e fa'apea fo'i se o tatou atunuu i Samoa nei ia me se fo'i talosia o lenei fa'amoemoe Tuilaepa fa'afetai tele mo le avanoa fa'afetai Lautimuia e masania ona iai ni nai upu fo'i pi amata ai le tautua le tatou ona nafi sa'u fa'againa le upu fo'i le ia faia mea uma ma le atamai o nei la o fea oe o le fesili hoi lele le atua i le tusi o kenesi e pe manea le fesili atu fa'apenai amata ai le tatou tua e fai ua fie o nei loe Samoa o fea oe Lautimuia fa'afetai tele a manea fo'i luitau Tuilaepa o le tulaga le ia ua ia o le ua i lo'u aiga tai le pesili o fea o e Lautimuia o le tali o le ua i lo'u aiga i lo'u aiga la le gata i lo'u aiga le tapenaga a o lo'u nu'u ma lo'u Itumalo ae maise e lo'u aiga le o le fa'atuatua i le atua Samoa o Tasi tai i le taumafaiga atoa o lenei mea ia o le maopopoga atoa o lenei aiga o lenei fa'amoemoe i le mea le ua ou iai nei le tusa i manau fa'afesili Tuilaepa ia o le tapuaʻiga le ʻaufaigaluega ae maise o le tatalo ma fa'amanuia le ʻaufaigaluega i lenei fa'amoemoe manatua fo'i o le tatou aiga fa'atuatua i le atua Samoa o Tasi Tuilaepa e ma le fa'atuatua ali ole o fa'amanuiaga ma talosaga ma ana pogi e le ʻaufaigaluega ia le ʻaufaigaluega lea e maua i le malosi o le tatou aiga fa'atuatua ia o mea tonu alana o le ute iai nei Tuilaepa o le tumau le fa'atuatua tapenaga atoa le tatou aiga o le nu'u o le kalesia ia e o'o i se tatou Itumalo Vaimauga tolu tatou vaega fa'aupufai ma le tatou faiga malo oa ma le atua le mele ua ia tai ia la o pe se lo manei ala le tali amata i le tatalanoaga ai o tele fa'atalanoaga e fa'alogonogo i ai e ta'u e agiga lava le lava tapena o le soifua a'oina aua uma natu e lelei lava ona fa'afogafoga lenei tulalolagi i lou soifua a'oina e afua mai sava'i pe afua mai upolu lea pe te mafua le primary school na sau ai se ia o'o i university tele e lelei au no tatou o i mea uma ia ona nonofo ale o le atunuu ma latou faitau leai la e agava'a le sui mo le fa'amoemoe saunoia i lou soifua a'oina ma le fa'aloalo fa'afetai Tuilaepa ua manei o le manei o lau fesili fo'i ua fesiligia ia o le la'u amata tulola le mea no preschool ai o tele i ta'ua le mea lea se fa'atalanoaga fa'afetai o le unaga o a'oina atoa Tuilaepa sa a'oina i nei upolu se o tatou atunuu i Samoa i nei upolu sa ua amata le preschool o vavae toma fo'i lea sa faife'au i vai vasi vastai toina o vavae o inā sa preschool ai
mai ele preschool ona whaotu ile primary school I Malifa. Ia so nei le fifi intermediate school po ile Malifa la. Ia o mai le Samoa College. Ia form 7 no le tato university awa. Ia malanga lo New Zealand awa ina I university ko Auckland University of Technology. Ia fo I mai loa whaingaruenga le malo. Ia na toi malanga le University of the South Pacific I Fiti USP. Whawau ia o onga. Ia I umai voi la I toi fo I mai voi la ia toi whaingaruenga le malo. Ia o ni malusu tau sa whaingaruenga le malo. Ia wha ma vai mai ni. Ia sa unei lo tofi le tau wanga le feelinga se matu Itumalo. Lautimuia o le aveam CEO e pei o vaenga pito maualunga lava leo le soifua ngalue. O le lava ua e manatu e tuua vaenga ia. Ae te anga I whai o e mawhaipule au te taritoni. E maualunga atu le totongi o le CEO tongi o le whaipule. E a whai sa au. Ai se ala o e pilfili e tuua le aveo e mpule sili e whai o e mawhaipule e tautua le Itumalo. Se tau alo fisili ia o le tulanga po ile peona I tau I tutongi sa o le leila o saunoanga Tuilaepa sa le leila o saunoanga o le olanga le as a public servant o le Taunu'u le o le ngadue public servant o le avea ma whaululunga o se whaalap o se mtanga luenga le malo ia po se whaalaputonga le malo I o le whaila sa o ele tamwhat I lo utantununga le mene Tuilaepa e le whaavavau isi si ia wanoa ia Maria. Ia tau fo I le whaia mastangata. E whaasolo ale mea ia o le fo ia nga I mai ata ma whanau si o tātou o Taunu'u. Whainga luenga mai fo ia maanga I mai vui umai ia o ngate. Ia wanga waa fo I moa wano ia. Ia mea tau olo I lunga I. Wa tau fo isa una esa ka exit plan. Ia se meta te mea. Ai tu lea wano e whaasolo mai fo ia wanga waa. Ia o le ua lua ngia o terms as a CEO. Ia o mātua. Ia o te tau, lua tolu terms o lava tu leva no ilis. Ia o mai ia o le exit la. Ia ale o le polkiki, ia o le alu le region. Ia po le tāpena no alu I malua po piula po o ngautai moa moa Tuilaepa. Ia e pesi lo e tau tua le nu. Ia o mai loa le tupo mai loa le mele pe ona ia le vala au le tua I le fionga ia tapunu. Ia sunga le lifa I pule sa matu Itumalo. Le utu wale malo. Ia peila o Ia whatase lo ma le wha o me fina ngalo le Itumalo. Ia o whapelo. Ia o lau exit la lea. O tau lola o walu lo I le mea le Taunu'u le fina ngalo se Itumalo. Ia tena lea lesa whatino I lo lea whamawai lo mangalueng. Ia ai tā pena le whamoe moe pina I nei Tuilaepa. Lautiamanu, Lautimuia. Ia. Lau Afioga. Na filifilia o I tonu matanga luenga I ale malo. I lalo le vainga ale hero pipi. Vai temi o le malo taruai. Andi. Ale ala wa tula I mai. Wa filifili e te alu I le malo Faatuatua I mai ananafi. O ani mafu anga tatau wa ele lango inai le whainga malo na e o I tonu o tofinga ia a wa e filifili e te alu I le Faatuatua I le atua Samoa. O ani mea o tula I mai wa mafuai o na vangalo finangalo e te lango ina le malo fo. Seta ua le fisili Tuilaepa. Ia lau amata tu whapea. O lo ua taltonunga I le mele ta o le public servant. So se tangata e whaingaruenga I tonu le malo. E le taun politiko. Mane. E tauna neutral. O le neutral lana, e le whaataua, o le au nanga I le atunu. O ai ia le whainga malo I tūla I mai. You serve the government of the day for the betterment of our people. So se public servant tala, e te tauna whaataua nena. So se tangata I tonu public service alamano, tauna whaataua nena. Tuilaepa, now let me say this. E le tutusa tātou I nei Samoa, ma system nga o I tātou I United States. Me wale a wako al Democrats ma watu la tau tangata. Watu wale Republican ma watu la tau tangata. Ui nei. Ele wakalan mena, ma ele wapena wala system ma I nei. Ui nei, e te suia I lunga I whainga malo. Tu mawala whainga luen. E tu mawala whainga luen. O le mea la le pito silion tawa. Ia neutral tangata public service.
Tangata public service o ila tau o lo au only tono le malo. You got to be neutral. O le priority interest. Tangata whenga ringa o malo. O le au nanga i le tunu. You serve the government of the day for the betterment of our people. O le situ langa lale peon e si fia tau o le mea lea i mele wo walo i nei le vaenga lea o tatu ainga le Faatuatua le tu Samoa Tasi Tuilaepa. Fina ngalo leo lo Itumalo. Fina ngalo ngafaa leo mel fina ngalo le Itumalo. Na uka me Lautimuia sauni tofi. Ai sawa i tuamal Faatuatua Lautimuia lango le whainga malolo i ni. Ia ua ko ila le tofi lea Tuilaepa le tofi stransa stotas. Ilo se kuke Lautimuia po se ainga stotas. Mali. O le tofi o le Itumalo. E pule ko ile Itumalo. A fina ngalo le Itumalo i. Ia me na wosta ia le fina ngalo le Itumalo. Tule bawa ave ato fo ia ila lang. Ai mi se vela le malo si le mafau malenga. Ia il tautuaina o le fina ngalo le Itumalo. O le si tulanga ta ua tele la uia vai. E iai whenga wha vai ua tula i mai le malo tato whenga malo fau le. Filfilia. O te fifia iai. E se fifia iai. O le whateita inga le mea lea o le poloketi leo te miliona. Ne u whai nei. Ua le tulanga lea Tuilaepa. This is one example of whenga wha vai. O le tā ua le mea lea. O le empowering o tangata. O te whaafo i le power i o tātou tangata e fili ai ala tō. I la tō whenga wha vai a me se o la tō poloketi mo polkalanga. E atina e o la tō Itumalo. Ia au whaatatia mai po ele. Ele malo i whenga wha vai ma conditions for eso solo ele whaonga ino tupeni. Ia me se o la le whenga poloketi ni mo toi li poti atu le malo i antoe a mai po ile uisi tupe wha awawai. Al tā ua le mele. Ele o toe choosing a mainga, deciding a mainga le malo mea ie mana o ele Itumalo. Oa ese uma mana o Itumalo. Ale o ta tia e whaipule o le Itumalo. Ia me se po ila te im whaipule o Itumalo. Oa ila te o te whiliwhilia i to tono komiti ni. E ilo o a tonu ati na ele leia Itumalo. Ia. E wa mai tonu ale malo. Le miliona lea. Whiliwhili o tōpo o a meftau mo le tō Itumalo. Ai fai fa le tonu to fai e la ko fa ngo fia kul malo ko e mai me u le to le malo so o le mau nei ai el pokalame le fai fa vai le malo pokalame le ya wi te la wina a le ona fa tino le e tu malo me e pe fa te inga le i se tasi o fai fa vai le o fia e lango wina le e pokalame le malo le fa nga solo ni me se tato fai nga malo fi dia le wina i Tuilaepa. Faafetai lau Afioga Lautimuia. Tate toi fo i le miliona lea. I le poloketi lea. Ai le mea tāua langa lea na e tāua le tāua le public service. Ia po le public servant le ale. O lefto a elu i se nei ma le olanga lea. Ma le soifuanga lea. Le ala sau tala ave. I le public service ia mai la tupo tangata whainga luenga le malo o le te le issues le ngai mai te le issues le o lo tula mai i tangata whainga luenga le malo la sa utala ave ia i la tu o lo ngalu due le malo temne la fautuanga le Tuilaepa o la fautuanga hoi le na ave i la whainga luenga o le whakatonga le sa o ave mwhaudu ngau te rea bisi. Stick to the law. Aile tu la fono, ai whainga whaavai. And serve the government of the day. O le tūlanga fo ilea. Pea na utaua. Ia neutral le whainga wena. Neutral na rena. Pau wale mea. Asitile le upule public servant. You are here to serve the public. You are here to serve. O le au nanga umai e to tono le malo. Tasi le au. Manuia tangata lautili. Awana. O le malo leo atu. O atu whatatia whinga whaavai solo le whinga ngā wena. Au tātou public service. We serve the public. Le mea lana so se public servant. Tawana apet whataua mea na. Te sui ia i lunga i whinga malo e atu. Te sui whinga whaavai sui tu la fo. O le au nanga ai. Tau tua mo le tunga.
Melalia, ele kong porkiki public service. Ai. Ele taun porkiki public service. Ia neutral an mafo. Tu wat porkiki e porkiki ta aloila tu, it's a totally different ball game. Ela le mero te fita utala i vuila I le mele Tuilaepa. Ai. I lunga lai le level le CEO. Ia. Lunga lai level le CEO. E ele component to le package as a CEO. That mai to mai manga ba. You ele package ngai te tau one ia oele anga ba. And manage ele political influence. Mana ia. Ua ia mena. Ole manage ingala nga political influence. E foi la le mea ia le leile lua ba fe aloa I mane minista. Ngā lua whaatasi mane minista. Mana tua foi le relationship le minister and CEO. The expert here is the CEO, not the minister. El whaalango tele le minister. I le CEO, el watu le whautuanga o mea. Mala. Mana ia. Ia na mo moli le whionga minister I tono cabinet. Fai I se fina ngalo cabinet, whionga pan ma cabinet. Te o fo le parliament o le mea la valetas. E te tau wala o na matua le lei ia le working relationship. Ale CEO, my minister. Tui te mi I'm talking from experience. E te mi hole ka ke waku ele il minska. E baksa ka pepa ko ile proposal pos me va pena. Ia o ivo fa ngai common sense o CEO. Ivo ngai lot common sense. Tau tala mal falo. Ia ka ke la. Ia is ken fo de ka kikilo. Ele o se ki man minska man what. Ele human being fo le minsta te tulo. E foi ken me fa le se ken minska ia ke la lai pena ing issue si la ing o le Itumalo le nu. Ia o se plan minsta. Ia fa le o ele o se ki le tenga lo minska ki kilo ing te pa fa peni. Eu te tiro le fa pe o ia ila lo pe mingi se ko sa se ing se ma ko fema tal no. It's all part of that managing that political influence. E lo ulan tel tonu. O mea umai e tauna I e tanga te whao lulu I se mtanga koe. To mai manga va alfa tinonga ngā koe. Le leadership. Malam lama tula fono whaing wha alfa tinonga ngā koe. Wha popola I e mane. Component le. Knowing how to manage the political influence. Ia pe o sia u. So atu lea Tuilaepa wha mamama ti lelo fisit. Faafetai tele ai Afioga Lautimuia. O lea la ua e le transition. Mai le neutralization. A nga I le politician. Lea la lau sila. O lea se mea o le a e a nga I mai le mea sa e tutu o Tasi ai. Lea e a nga I e te affiliate. Ma I la tau tu tonu o le nga o vaenga wha porkiki. Lea se saunga nung wha le mawhau e te sila ina I em whai ona e whaingofie ona e filo ai tu tonu o vaenga wha porkiki. Faafetai tui o le politics it's a totally different ballgame. Totally different. E se ia. O I lai lunga I e pe o e talo al whenga mo me o tula fono whenga whaavai. Nea tau tula fono mo whenga whaavai so solo I whatinunga o ngā duenga al malo. Ia wala I la uofia tu tonu I. Ia mana tuala. O ia ui e le I wha o ngā uto maimo o ngā wā. O malesa mo mai le tenga la o nanga. Ia me se foi o mea tulanga na o ia o. E fe so ia I le fausia o mea ia mo tatu whenga malo fili o tula I mai ni. O le tulanga ia politicians ai. Kusa mātou politicians whaia tula fono. Whaia whenga whaavai. E so solo ai whenga o ngā lwem. Ai mana tua fo I la lau whionga e fua atua mea ia. Whenga whaavai ma tula fono ni. I ana watau o le tātou a inga whaatuatua le tua Samoa. Tasi leo o man whaatatia. E so solo mai la ina le whenga o tula fono ni whenga whaavai. Ia le voi whaamanino whaalau loa e tātou watu. Ia pe ina voi la leo sau ele lango le tunu. Ona le fia I ana watau ia tātou ainga whaatuatua le tua Samoa Tasi. Leo whaalau I loa. Ia pe o lau na ia tilo ia le se ngā mesa ia whaatuatua Tasi. Ia mana mea la leo nei. As a politician within
le fast party o tatou aiga faatuatua i le tu Samoa tasi e te tau ona stiki ana na tau leua faataatia o tatou aiga faatuatua i le tu Samoa tasi ia sosolo ai foi lana na le faiga o le tofā ma le uta ma le moi i le faiga o tulafono e me se lau faiga faavae ia e faatinoa i le e controla i le faiga o ma manager i le faiga o galuega le malo Lautimuia ua le ua e taʻua tonu a le upu na au taʻua ia o programa le niva iaso o faiga faavae o tapenaga le tatuaiga faaupufai ma i latou o loo vaaia le malo le taimi nei o le toe faamautū o faiga faavae e pei o le faiga faavae o vaega ia e ave i galuega faavaitaimi o le a sausao mo le faafogafoga a Lautumalo o sauniuni atu le Palota o le a sausao i faiga faavae ma e te lagolagoina le tulaʻi mai o se faiga malo ia faamausali mea nei o faiga faavae so o se mea tui o le ki atoa lea o le success so se tuaiga faiga malo ia solid ia faiga faavae policies ni e me se national policies e le ngata lai whainga whaavae a ia tātou ni e whaafia o le si whainga tā ua e mo se fia le tu o me ia tātou foreign policies tātou whainga whaavae fo i whaavao malo ngai tā ua te mana tua fo i langa o sio tātou tamau a inga lai titi o me ai sa mo e whaalango lango te le tātou i atu nuti te o le tasi la le vaenga o whainga whaavae esel tā ua whainga whaavae e whaavao malo tāua e lan mele ia solid o mala mea ngata wela o whainga whaavai toto mantua fo i tui o whainga whaavai ni e so solo mai e whainga tulafono o ia so solo mai e tatou tulafono ia wai atu ke pela le o atu tatou ainga faatuatua le tu Samoa tasi a tatitia tatou whainga whaavai pe o tatou ia tatou anava tau ia o inala e whanau mai ai le whainga o tulafono e poi e supporta ia whainga whaavai ni ia ole tulanga lena e tā ue le mele o RSE whataitai tui e tasi le vaenga fo i sa sauta ua isi o whatanonga as an example o le una i o whainga whaavai ia o whainga whaavai leo tula i mai tātou whainga malo fitfilia na tāufi whaapea leo tangata i u tāufi le ai nālan tāufi se i toi ilo le lei le whainga whaavai o le whainga o le mene ia uone ia afia ilo tātou tamau ai ma ia sa o le lei le whainga o le whainga whaavai e fili ai ila tō e malanga i manuia ni ia o le so it was temporary held se i whaatari se uma ia whainga whaavai ni ia anto ato e whailola ia lea lau mai o lea lau uto e amata mai una ia tele le mea lea e se Itumalo le whainga whaavai lea le malo e uto una ia ngā ruenga nei ngai tā ua tele mō nei o tātou tangata especially the unskilled sector tātou labor force wa o lai tau wai le ngā target group lea o le tātou scheme lea tātou ngā ruenga whaavai teimi nei o le tā ua ia la le mea leo whai mea le malo o le si tū tā ua le whainga whaavai lea le wa mea le malo o le whainga le tātou ngā ruenga whaavai teimi lea tui o le la fa mo tu i Itumalo ia le la fa tu i Itumalo il fai pule ma li ma fai pule o le Itumalo fili me la to te pena me lato e le mana ia me le tasi le fai fa vai tanto malo le fa tatia mai e ma to ilang ina lo ni tanga e me se ma tu malo e pe la fai fa vai solid meni e te vai o le mana ia o le governance o le mana ia o le pule ai o tātou nu'u ia e o ai te tonu o tātou ainga ia me se ko la le lufi-lufina ne o le tātou tamau ai wa le la tele na whaamatu o me le malo i Itumalo e se le mana ia me le i la wai o me se ale solid o whainga whaavai wa amata ona toi asi le malo te mini au tai ai lava le vagai o whainga whaavai lea la ua tupu mai le mala whanatura i New Zealand a whaatia Hawke's Bay a afia ai e tātou tamawhana o iei se whainga whaavai lato ua afia i mala whanatura whaapenei le toe fo i atu i Samoa pe toe
tu ni singa luenga la po ua matan tapena spring fa vai mo temne po pe ua uma ona ye Aftai man tua fu itui. O to nga me fa pene ia e le si tala no mala ni fa na tura. Ia e te ia woso ia me fa pene. Mai o le temi o le it's more reactively le mele ye ni. O fenga o le mela le o minui ne ele malo o le tam fai le accommodate ia safe. Ia le tulanga o tatou tam fa na ni o na wenga ni. Ma o le fa mau tino mai wala o umana relocate evacuate. Relocate to a much safer place. Ia o le tūlanga fo ilale, I understand I lalo kon karate ni, o tūlanga umai, o tūlanga o responsibility employers. Ia, o i kon karate ni vainga i vainga atua. Ia, but ele tia ia whapena i e malo, na maua tanto whenga malo o tupu mwini melia. Ia so ta ilo le vaa wha international relations. So ta ilo, mino I folo New Zealand I le Vale tanto New Zealand ya vele so ni ia vave ona ave se mio tanto tangata ina e sang lemu o tu langa lane pe yo nei yo mo adult policies ia ale malo e vave ona fatino I le taimi vo ile o tupu mai fa la bla de lana ile mele ni vave al so ta il tanto malo ya New Zealand ia vave ona so ni nei o tanto tangata ia o taimi ni I can assure you yo le o sanga le mu ia tanto tangata ia ona le vave fo yo le o tu la fo il fina ngalo tanto malon fa o malon New Zealand mo se so sani o tanto tangata Lautimuia e talavou le soifua le titilo mai ati le anga e tasia la tatalanoa atu ma lo fai Vaai se fai asina whamtalanga langa o le lavana o le whalongolongo atu I tala e te pei o le tūrolu ai se e whamanino lava mo le morisirifia le atu le nei tūranu langa Astai tui ia o se utamae e le o se upo ona o se utinao I nei le matu whale Vaimauga o se utinao ni mangiangi tanu ngā manono ma Vailima ia visi ona pito I whangali mo ta ona pito sa vai o sa pali im sa sai au se utamao sa vai mau yo ia o se utamao le sa taua vai salama le wala Yo o el varsingano yo el macho pito yo el melengo to la e fai ma ma me so el ko ya ya o se macho ai ngana le o da va ya e pe tu punga mai na el fai tu nai o fai tu asa ya o se ta ma le wi o le uso o se ta ma le se vai ya o na uso mai tu ai ye le sa ele sa te le rapi le sa fai tu ai kolone ia o tausonga la ia le sa ia le fionga I le alori le to ama vai mai atu nei o vai papu ia va pe vo ia se sale mo ia ma se uso le nei o lo fiti vai ma to tausonga uma man vai nga le ia man tinga ia ma le se uso ho le sa fai pule o moto po ai so di vai doctor va iso ia ma to tausonga uma e uso uma o ma to ma e se tu lo ho fa fonga le tu ia ma nai o tausonga ia nei uso I e le foura ia te oe le vaenga lea o le vaenga mea tau vang whai o lea wo malamlama langa pina na tau sa ua le whalongo a pisa tau avatuari langona po o ai tonu ia lea la ua mau atu o le wii o le vanga ia e le fou ia te oe vaenga tau porkiki ia ma mea ni o vang whai o lea ta ua sa pari so le o matonu le dupe mate ainga so le malautina Lautimuia. Yeah. O lo filifilia o le fast e te tamo e ai lalo le whaamalu le fast. E ese mai le vaenga le miliona. Le poloketi miliona. Ese mai mena. O ani mea na mafua ai o na vangalo finangalo e te lango i le fast ona o ni mea na whaosofia ai oe mo le manuia o lo Itumalo ma tangata lau tele o le atinu. Aftai tele atu au ai al fi e tolu ana I mea no titilo ia tolu ana I mea no titilo ia momo sa titilo le leadership ia
ole tautala mal whaalolo. I'm not doing any comparisons here. I'm not tautala pia mal whaalolo I le whiunga te Maitaipan. Ia leu tūlai mai. I le whiunga e South Apito. E se wela uia ba ai I le taitainga. E se le mamalu. E se le mamalu ia manisi tūlanga fo I le toa. Toa e le taitainga. Toa I o le whiunga te Maitaipan. Ia taitainga o le tunu. Ia e maisi. E lo whangaina le upu le sa whangaina le se Faatalanauaga. Pat paole le upu fa o le consultative o le approach fia mi. E sa ili manongi. E sa ili manongi fo ile le kabineta. Ia ele ngata na o fa ululunga o mtanga nunga. Fo ile mo le fauwinga o whainga whaavai. E mese fo le whainga o whaiunga mo le tu. E se la le whaata e se le tau e ta o le mele langa e o lo supporting ai o lo promoting ai ko nga approach le consultative e le tolanga foi mi se vai tono ai le pule ina o ai nga asa matai e tolanga foi le tala no lo ai nga mo wai lo fina tala no lo wai and I see that in female leadership. I see that e se la lo fi e le mena tolanga lana leadership female yeah o la foi vai o le solid dia o le solid dia o le whiunga te Maitaipan mi. Pau te mi whaen whai uma. Olo te mi whaen whai uma. Yeah, she's very solid. And I like that in a leader. E se lo fi and mena peo vai inga. It gives assurance and it gives confidence to a people. I like that. E se lo fi and mena lo vai. O le si tūlanga tā ua o le e se lo vai le whainga maro filia. E pi whanau watu le mele I tono le vainga whai. It's a united body. Ole ainga. It takes that concept. Ole ainga. E ngā lulu e whaatasi Ngā lulu e whaatasi tangata Ia mai tūlanga fo ile. Once you're in, I te le toi tūna oe. You know that there are people that are backing you up. And you know that there are people that are watching your back. Support you. E se ta ua la le mena la uia vai ma o le to inga on concept fo ila le ua vatu le inga fa upu fai I to tono le whainga le malo ina watu la mai o le malo whainga malo fifide o le mena le se lo fifide mani e o la uia vai le tūlanga lea o le melo na tolu Tuilaepa la ua ai e le whainga malo tula mai o la tuto e ave le Faataua I le tangata tu sa le uto e ave le Faataua I le mamalo le tu. Tu sa le upo foi le la ta se la upo le te whaungaina le mea lea. It's empowering the people, giving back the power to the people to decide for themselves. Le se lam ta we te al meni ma vai foi le whainga whaavai le malo le wa mata o na whanga solo mai le me se whainga pokala. O le mea le Faataua. Ma me foi le tele na sa no I le whiunga te Maitaipan mia o le foi tele sa no I minista. Ia tai fono vo le vainga whaupwhai. Faataua tangata Samoa. O se tūlanga tāua tele le. Ia uai. Ia mai te tonu foi o le mea tonu a le tonu le whaavai o Samoa. Vai le tō Samoa. Faataua tangata. Faataua tangata. Ia mas tūlanga pe o me e lona o te tele. Vaenga I tō. Ia o lango ina ile ia tato malo fifilia penga malo fifilia we ile ia me se ala ia la ui fo iba ai ile momolinga mai o le tofa ma le moe lo Itumalo ia e se fo ile e se fo sila mama o to ina ile la to se fo sila e pe o isi va inga no ile la to tano ile la to tano mai me fo wa le ona la to fa to noa ia lango le malo lango whainga lo le utulai mai. Ia e pepo la e tau pese mai mato ina I mea I e tolu ia o pamo. Ia o papea, o ile ila sa o le fo ila la uia vai. Sa o la uia vai. Lea la fo isi la fia le le na yo e toi. Ia tūlanga le. Ia pe o mea ia te tele e tolu Tuilaepa. Ia wa laiona o lango ina. Ile ngata ia te a wai. A o le fina ngalo lo Itumalo. E abel lango le Vaimauga I le whainga malo filia o tūlai mai ni.
Faafetai ese le matagofia o le tā Faatalanoaga Lautimuia Itali ua e o maia mo le faafofoga le tatou atunu'u. Ona nafi lea fato'a pe e feiloa'i ai le vagafa'aufai ia ma le latou roadshow. Ia lagana matalanoa ma la'auli I le auauli. Ae le'i alu atu le ia sia ma isa le a se feagai o le itou Itumalo ma le o'o atu o le tatou vaega fa'aufai o le a se mea aogā a le vaega fa'aufai na maua mai le Itumalo a o le a fo'i se mea aogā le Itumalo na avatu e le vaega fa'aufai. Faafetai tui e cinco le aso a le anafi tui e ese fo'i lea mea sa o vai ai e ese fo'i lea mea na o molimauina le aso anafi o I na le wo fa'amaoni ai le mea mulimuli a le o mea tolu ia na fato'au ta'u atu nei I le mea lea o le empowering o toe o tangata anu Dedicate ia. and part of that empowering o le mea lea o le Fasa mo le o le amanaia recognition ia o le ana nafi la le sa o ai ai le nganga whaangai e tia ma le tau pati o se Utumalo I le afiafi o mai o le malo ia tai o le malo ia whaamalo o mai o le fionga te mai tai pāle mia ma le kapeneta ia e misi fo i o le fionga te fono ia ma le mamalo o le vaenga whaupufai ia o whaangai e tia se Utumalo ia mana tu wei leo to ia o ai tātou ua si I mai le whalasi ngata ia amu ia tātou ua masi I mai le whalasi ngata e pe o le nganga na whaangai e tia no o se Utumalo nafi le Afiafi ia I o mai fo I o le whainga malo a misi ansi I mai le fionga te mai tai pāle ma kapeneta ia ua whailoi fo I mana Itumalo ia ua fia ua isi fo I lang whaalangona nafi tui ia ma o I fo I la ua whaamauina fo I ma mōri mauina whaamaoni ai e li ma whaipuri se mātou Itumalo e misi le loa se mātou Itumalo wanta tala I so sisi lo o I whalitua ma tau se o tupulanga talo o I whanau mātou iai uma ia o fia uma tangata ia vai pe o te lea mea alba ia I rungo TV ma ia o wafi fia mai te mai te balmia fia mai kapeneta ia o tala noa ma militino ma pa ia o le Itumalo ia o so sisi o ai tupulanga talo o whaatalo fai balmia kapeneta ia fia tangata o I lea mana ia ese lea mana ia ai mese fo ia recognition ole situlanga ta ua Tuilaepa ole mea lea ole abanoa tonu ale sa tu le Itumalo foi le fisilingi ai le malo ini mea o finangalo I le Itumalo ia ile mai ala le ona umana sa noa manino le fionga te mai tai pāle mea ma le tai o le vaenga whaupufai e toi whaamalamlama ana watau ia na amata mai ma le tūlanga la le wo o ne iai talo ona tūlai mai le malo fitfili e whainga malo na mai ale folsanga le folsanga te mai tai pāle mea ia whaapopo ho I le tai o le vaenga whaupufai Tuilaepa na tasi alfisi malama uma le Itumalo tasi alfisi ale noa ho I o le fisi ia le ko la ua uma sa no le finga te telefon ia le ua fa mau le malo ia le sila fo ia le palmima kap Tuilaepa ile au mo ia va no fa pe Tai moni mo ia to inga va no fa pe ma le tulanga tonu ale na ia le fa na mona na po se Utumalo u fa ngai tia mona fa ngai tia le la ngona le fa ta waina la to na ta waina le amana ia le malo ia fifia ma mo le ava no fe lo in fa ta no miltin ia o fia se Utumalo ia le foi la fa ma ni le Itumalo ia le la o le sa va ia le malo fitfidia ia la to fo langa sa fa ta wotanga talo fata wotanga e mese la le toia sia na matau ia sa fa la wi lo le amatang ia o tong fai mai fai nga malo ia pe si pamtalanga le mato fa mo na po ana Filadelfia Tuilaepa te tele le wa fa la tele talo no ta te mi mo le man su etso ta va no io I la ufionga ia te tonu le le ta te lo fiti va le fa longo mo ta tu ina ia manino le la tu fa fonga ya sau plan ta ua molo lava Itumalo
le ase mea o e tilo iai ina ia whaia ina ia au ngā mo lo Itumalo. Le pai e o vai te tele fa. Kai. So that we've set as priorities. Mo le term mo pa inga le to nei mo te sanga pa inga le to nei. Ma vai nga fo ia tele fa. Ia o le sa tata noa fo ia ma le Itumalo fa le mai ai. Ia man tu fo e fua nei o matou mana o matou si o manga ma tulanga le tual ma Itumalo. Ia o le le e wa ave fa mo matou o tulanga tau le o. Ave il fa mo le Itumalo ia le ia o. Ringa te le resourcing o tatua. Ia fa pele una ina ma le lango ina por palame na malo. Le una ia i fa na ia o. Le una i fa na ia o. Ia o le tulanga lona lua le sa fa ta o mai fo i Itumalo Tuilaepa. Tulanga le promoting o me o business. To tele o foi business si o matou Itumalo, to tele o foi business lai ti man tu foi o tatou matou ni tu taulang. E tu taulanga. Ia tele ala na foi business to tele matou foi business to no matou Itumalo. Ta sila le me ma te fa to woina la me le ta sila va e se lo fa ta woina. Dan ai fa ta lango tele le growth for the economy. I me o business. Ia mai e lango woina la mauna. Ia le matou Itumalo. So se poka lame. So se feng fa vai le malo e una ia i business lai tini fa tuina business nai ai mai se le creating of opportunities e mau business ia lai ia me vela u mon fa le mai le matou Itumalo me le o le sila tu langa i le vainga le o le infrastructure le tu langa i le sanga le mu ia ke loa ai wa e fa fonga ho inisi fa tano le sa fa tano ho le fa tano tele le ia lao pelona o le o to fa manino al ta fatananga ni to le ele o te ele o Itumalo le mele o te ele o Itumalo o le mele tu ele i fa mali ina lo Itumalo i fa tano fa ia mo mele o le to aina o le la yes consultation ele i lava consultation sa fa ele i fa mali ina i fo ele Itumalo langa ele to fo i mai le malo matali o concerns nga raise consultations ni ia lai to ai nei lai i ia o le lai una ia mai rola fa pe fa mani e to e una ia fa na au fa tanonga le ia fa mani na uma vai nga ia langa ta u te le proketi le tu le mo sanga lo mo le Itumalo te man tu fo i lo fiong e au ta fenga ta e ma ko ma ftia ma tu ni ta ia wai sau uma le vai la u te sau nga ia ve le se futi ai vai singa no le i to no lo Itumalo ia fio mai misel taulanga atua ia elo lo vai atua ia lai ele fa mo le Itumalo te una ia fa tanonga nei ia fa nga solo polo kitule pe a fai ai fa amali ina uma issues concerns address uma issues ma em fa ina concerns in race ia ma mai le assurance le malo ile Itumalo e sefe le polo kitule ia então tino le a tina el malo ia mo tu lo o sang le mu ia pe o vainga ia bo tau pe o vainga te tele i lo nao tele le o pata o to mai fina lo se Itumalo e ave il fa mo i le tolu tau sanga o le pa inga le o teni le o to toi ni i pa inga le ni ia ma fa solo atua ia e fua le progress o meni ia man tu vo ia ICC la ia Tuilaepa meni e long term ma me ia man na to fa linga wa onga create business opportunities ia ma infrastructure la ni ma te meni these are long term strategies you are matan fa ta tia mai to ino fa pe le ifo lo vo me ia no fo mana ia to ino le Itumalo le la to sila mamau foi le environmental le si o manga le Itumalo ila ito ina ina isi me ia sa fo ko ye manela ta tia ta to me na fa mo ba nga le nga ta o tele me le e fa de o ina ia fo a fo e fa vai te tele le malo ia pe lo na a te linga na Tuilaepa tu sai ma fa di me fo ave fa mo se ma Itumalo a onga pisinisi infrastructure po nga lunga te tele ma naia le
le manu tuli matai o lo tula mai e faima. La sa tala e fai i le sui o vala au ye le tua le au te fai to fa ngapar. O le sa tala e ave fo i fatua ma sa ngang Faafetai i nga luenga te telefone fia ngai mane sui. Tui Faafetai wa e finia o le mea lea e tautala mal whaaloalo i le tau whailo fo. I le mate le soifo tautua o le fionga e Taunu'u papali i Nikoli heng. O te tamali i fo i wa lewa fo i antau tua tono le malo e le i o tono o le upwhai o malo. Sa avea fo i mwhaululunga. Sa avea fo i mwhaululunga i the public trust. He was the public trustee before he came into politics. Ia ina wo o mai fo i la ia Taunu'u tutono o le o pokiki. Ia sa avea ma minista lango avea e whaalua na minista na sa whai Taunu'u tono o cabinet. Ia o se tūlanga, o se whaia ea mo le Itumalo. Lana tautua fo i tono le Itumalo. Ia te lea na ngalwenga, ngā fo i ngalwenga le sa whai tono le Itumalo. Ia mo se whai pisinisi fo. Tasi le tautua le fionga e Taunu'u musion whale tua mana no whaara. I le tono le Itumalo. Ia wa o lana pisinisi o le tono. It's one of the biggest supermarkets i tono le. O le Itumalo, ia le minus supermarket, ia o le business tonga le fionga ia te puno. Ia se tautua, tasi le vaenga le tautua le fionga i le li whaipule, ua Itumalo, i mo le Itumalo, mai le fo i le nea vanoa Tuilaepa i le ngata e wha leo i le ngang Faafetai i le tautua le fionga e te puno o tua le malo, o le sa tu le foe. Ia to fai pule o le Itumalo. Ia ka pe foi ona to mo le toi foi mo ngā lofa. Ia tatalong foi ia misu ia fa mai senga ka ma fan foi. Il fa to ia doris. E no falo, e misel pa ia o le aingali. Ia ona le bala au le Atua. Wala au pa ia le Atua i lana au ona. Faafetai na tuele o toi telesa taimi. A o le wa e ese ma company va. Le asa upu e ave i le o le atula i mai e suia o e. A o tele i tu ua o le ase tūlanga o i le company va ar tatu malo. O lo o i lunga i lona tūlanga lata di se lau pasene. A fai o lea. O le ala se tala a lau fionga. Lautimuia. I le o le a sui tūlanga i lau fionga. E wha awa wina lea mtanga runga tele le malo. Faafetai tui. O le tūlanga le iei le tatu o nanga le o ba. Ia o le me mone o te tautala man whaaralo te le tūlanga le company. O le tatu company le fai e taua i o na pitolau. Taua i o pitolau company le. E maisi a pitolau pito isi le on taua. O le sa ilia le o tatu ngalwenga fo ia mo ala whanau se le fafu. E me se fo la le una ia o le tūlanga fo i le o le o mai o tatu wa meli fo i tu tono o le tunu. Ia me se fo la tūlanga o fila wa ingo lo. E tahua te le mele mo tamau ai. O te molma watu tui o tūlanga le lei mele o i e company. Lo iai fo i fo ngā luma mao le company. Mo le luma na. Mo man whatatia. I tusa fo i ma fo fina ngalo wha o mai cabinet tusa i mwhenga wha vai. O le tūlanga i le tau fionga i le tūlanga o FCD ngia fo i la fautuanga i le o le tūla i le il foe. Tui e o la wai e fautuanga. Be strong and stay neutral. Be strong and stay neutral. O le afuini, o le aunga toa ai o le aunanga. O le manuia lau tele o tangata. Manuia lau tele o tangata Samoa. E le mo se manuia o tangata sto Tasi. Al manuia lau tele o le tunu Samoa. Ia wha awaunga ruenga le lei lau ua. O ta oto le lei ia whaing whaavai al company. O ta oto le whaing whaavai al company. Ma o te tali tonu fo ia. Tali tonu fo ia i leo le atula i mai. Te a whai atula i mai sis. O te tonu a o le ale whatamala. Te tonu fo ia e tula i mai o se tasi fo ia ua. Wanga waa mo te ingole. O le o nanga waa se tatou tunu. O te le masa salo fo i le tūlanga lea Tuilaepa. Manwhaara. Tai. Ia, o te manatu o le uanga i maita ua i si ui o le tātalanoaga i se teimi te talanoa i. Ana whai atu e tate toe fo ia i le proketi tele lea. I le miliona. E te tonu whai. Ata tele i o le proketi lea.
O le sui fai pule mai fale la time sam tau. O le sui fai pule mai ale pata I tupa I lunga. O te feita wina le na tutusa malau sunga pe au na e tula mai fai o e masui o le Vaimauga na tonu. O la tona e pulea ngaluanga te tele ale malo. Tasi la ia sui pe tau e maua lunga le adwalu mai e taua, e challenge ai le I tonu o le. O lea la o te vava I atua lo o tangata whea ngai ma le tātara no nefefi. O e la le si to inga pe ai o na e tula I mai. E tele se anga waa. E whaasoa I tonu o le le asa wa ai whaare tangata e sau le pūlenga o le senga lunga tele le malo e ofi mai tonu e fua ia I la ua ma lau pe a whai e tofi o e whai matsui o le Itumalo. O le angi strategies whea ngai ma o e whea ngai I lourua I teimi whea ngai ma le parimene. Faafetai tui. O te manatu le mea le tau o le fesili le. O le ona o le tūlanga le le langona lea o so sisia e fitfilia I le tofi le. E te tau ana ave lona whata ua I le tofi. Ave whata ua le tofi le Itumalo. Mamantua fo. O le paua lea o le leo se Itulou le Itumalo. O le Itumalo atua le la wha leo tonu I le saufa inga lea ua a toa umai I Samoa. Lona winga e le tau I so si tangata I tula'i me tau tofai pui on whatamanga. Le tau. E te tau ona tuu umai ele malo si le tino le mafofau mo le nanga e to mai manga ba. E le tau on whatamanga. So soani e patinongo le nai. O e fisiringia le mele ia te au pe au. O le mele ta o toilo mafofau lo wanganga. I le whaau wina o le tautua. O le mea fo ile ia wai. O fia ina o mai fina ngalo lo Itumalo. Ke alu le malo. Because I know Tuilaepa, te le ia la contribution fai I. Manuia. La contribution fai I le titonu I le malo. E lango e fautua matua la whaongato mai manga ba. E fautua. Ia e whaongaina. Whauwau ali tautua. Mesia e whainga whae ni le malo mantu la fon. E si tulanga o lango na alo ngang fifia. Whata auto mai fo I pina ngalo to ina. Lango le malo pape. Tau tonu ala, ia fai fina ngalo le tua e tō fia Lautimuia. Whauwau lola I tautua, lango. O fo matu le ola, ia le to mai manga pa. Ia, lango whainga whaavai, I fau wina o whainga whaavai le malo. Ai mai se tu la fon. Wa fo I tui le sa au tāu. A le whainga whaavai nei, ma le tu la fonu nei. E le Manuia le tonu. Langa fo I whanau uma mai e a mea umai whaatino I ngā luenga le malo, umpolo keti le malo, umpolo kalame le malo. A mea uma nei le malo, umpolo kalame uma mga luenga, uma le malo. O I whanau ele Manuia o tangata. I tonu ai whanau a le lana whau atu tu la whono ma whainga whaavai. Ia whaale tonu atua I whainga o ngā luenga. Whaale tonu ai Manuia lau te. O fia la ua, sauno mai e to ina. Lango whainga malo, ia Faafetai le tua, o le a whaauau le tautua, into mai manianga waa, ia o se whaatau waa fo, whaamanianga mai le tua, e lango wa, I whausi e, tātou whainga whaavai mtu la whona, tātou whainga malo whidia. Ia tauti, tu le tu. 1 from 1 to 10. Lea sau sila, o lea ua e lotolotoi, ma le vaenga whaufai. I le whaangaso longa o le navatau, from 1 to 10. Lea sau sila. Mantua fo I tui. O le ona matau min whaatatia le tātou vaenga whaufai. E le tasil term. E le tasil pae inga. O le tasil nea mea le telena le manino e le tele le Taunu'u. E iei ia vaenga le ana matau e se fulu these are longer term. Longer term strategies. E isi ana matau e tasi alpa e inga achi. E isi ana matau se fulu 5 tausanga, 2 se fulu tausanga to achi. O la tilo ia I sofa. Ile tulanga le boye. Mantua le atose. Ile atose lutasanga.
Au Lautimuia le mele le wini. Bonus food percent. Ono Affal term. Yes, alele affal term. I mean, to be realistic. Tai. Bonus food percent. Ya alele ole to sanga ole pa inga ni to. Ya pepe le sa o fa manino fo isi Itumalo. Tato ono sai. Si to ono sai. Ia malama wa almele lina tele talama pitete. Ole le malama. Le malama wa piano vet. O te le isi na batau i tonu isi. Ile na tasi pa inga pen fatino. E lua tolu fa pa inga ton fatino. Ali. Ya lu ba ai tu langa le wo ini. Te pela le mele no fa longo e na po. Le na file presentation. Ale fiona to mai tai pale mia na po. O ma go through uma the list o me yesa wang na tu fa ye pamphlets. Le la to nei. Ia ina sa tu fa to mai ia na tawole. Avanga al tato fenga malo fifidia. Ia la uye titi fa fa no me. 1 to 10 pena isa noin. O le to a ele a to lo to sa. La uye va i wono su pasene le wa. O se tu langa le mei tele a uye I la vai. Tai. O tu inga leo na o le tasi wharongo ti ai, ua te amale afa. Ia, na ta whaai umai rola ia lea Lautimuia. Ta uso atu rau fionga I le whaipoke. E uma se te, sa ma whiloa I malau o le leia, se umar tapu kalame o na watu leo lon suafa. Mai na lua onga mea le lua la itifto alua wala neia, walu iei avele, ai alu o korisi. Ia le sunga ia mu. Oi, sa o pai. Nei, ia pin tala wha ma ia. Anyways, Ia. Ia au maia so finangalo. I le tātou polo keti le o lo o ta pena nei. E tari tonu whare tau tuar si ufonga o tai au fou. Lautimuia. O le ala Manuia leo Samoa nei ma tai au. Pe a whai. O whea o iei wha maoni o tātou at nu mai Itumalo umo whea ngai mat polo keti lea so far. Na so finangalo wha mole mole. Faafetai tui. E ono pesa o ta ua mua mele. O le tasi lea, and I gave this project as an example. O whainga whaavai ala malo, wale ono o fifia te le mo ulango ina, whainga malo fifia o tūlai mai. Polo keti lea. Mana tua fo'i tui. O le reality o mea whaapene. So se mea foua, I le whaapea saulo atoa. Mani. Me fo tele issues. Al ta ua ia le mele ua whaamanga. I le initiative le ale malo le ua mai poloketi aveta miliona I tuai Itumalo. Ele ngata na empower ai Itumalo tai to tasi fai la to filifilinga mo poloketi ia ma tulanga fo I por kalame Manuia ai o la to Itumalo. O le si tulanga ta ua tele le mele na tui. O le mea lea o le capacity building. Capacity building. O le capacity build ai ia Itumalo tai tasi. I le taʻitaʻiga in terms o le taʻitaʻiga o le faʻafoeina ma le vaaia o mea toti matupi leu faʻamatuʻu atu ia ae mese foʻi la le monitaiga o lako poloketi ma pokalame auae pei o taimi nei o lē tele aina faia le malo le rou lea a o le mea la lea ua faʻamatuʻu faapene e le tatou faiga malo ua faʻamatuʻu I tua Itumalo o se tulaga lelei tele lea I lauai mae e mantua pe peno feto se mea fou wa e le faapea sauloa atoatoa e iai issues o le reality le o le mea ma o le ele natia le mea lea e iai issues ia tulaʻi mai ia le toʻa isi poloketi ae alu latou isi poloketi ia o mea la ia le foʻi e toe sila ia le malo e faaleleia uma mea ia e ala I le teuteuina o faiga faavae mo faagaioiga o poloketi nei ai loʻu talitonuga tui e o le first term la vai ele mele e fai face le mele la vai o le first term ia tu sa o le pe vol me kuna pe ia tamaiti si tu lo ku sa le fato a fana mai tu lo ia o le tolo foi a mata na tu tolo ia a mata se vol vai tasi le la lua la e lo tonu eu atu pa inga lona tolo le lo fale ia o matua alu la tu al mele o matua alu la tu
whaingo pro ki tilian man. Ia, ai lo pa ai fo iei. Ranga ese ai tu malo, ese tu malo tui. O isi tu malo le pa ai tu la to progress lei, wa tu la to. O si tu ta u te le men. E kawang malo si leadership. E ta wana malo si leadership. Ma te lango ina te le fina ngalo le ame le manu. E ta ele, il fai pule. E c'è il fai pule te ingal mele, ona la mele man tu il fai pule le o to tono il palmin, wa le fai no si sta te tono il palmin. Na il fai pule, le fai no sa fai committee le malo, e fo iso e ile leo to tono fai ngomene man. O lona winga Lautimuia na o le fai pule te tau o nei te ia proketile. O le fai Faavaina le mai le malo. Wai au tu tono il palmene. O tono il palmene, fai le leo o le Itumalo tono il palmene. Fa pena ho lai committee ale malo, a committee fa palmene mtulanga. Ia na fai pule fai no foi. Ia a o le tulanga la tau. Mantua la o i te telefono, ia sui te telefono, ia mal committee. O le committee la ia e fidi mai sui no. Na sui no o le Itumalo, la fanga le Itumalo. O tasi le mea po ile o le fa matu i tua. E fili sa o loto e ai Itumalo ia o la tu sui. E se mane mele. E le ngata na tawala mele. You have to select the right persons. You have to select the right people. Mon mele. E le ngata la i fili ta tau le fai pule sa fa ilunga i e drive le mele. Wai le mana o mia tu nga fai pule tu lo o lo ngu mele. Oi, le watu fa ngal fa alue no fo. Ne e taune na fa e tanga te lunga e le ngata mala malama me ato. Ai ma lo si drive. Ma ia lo le direction e drive nga ia polo ketini. Ma pokala mea ti na ene mo Manuia le Itumalo. E mana o mia fo ise tanga te mala malama le lo na Itumalo. Ma na o lo na Itumalo. Ia na ki driving al mele. O le situlanga tau. Ia sa o hoi la le select le fili na tua no o sui e watu lunga komiti. Au te tiro nei le model le fai nei le tatu whainga malo le wai nei le initiative le wama. O peo le model le fai mo meo whanga city councils. E pe te whapena te peo le mele e New Zealand. Peo le Auckland City Council, Manukau City Council. Te whapena. Te whapena. Le mane ia. E sen mane ia le mele la via vai. It's empowering the people, giving back the power to the people. And actually, le mele o le capacity building. Se la lela amai, o tele o Itumalo, i la pele i whaia mo mon me whape. E mon tola, o le la au mai nei tua. And they are going to learn how to manage these projects. Te le i o le, e os whaila le puleina, i mele o le good governance. I le, whainga o li poti me tula whape ngai ko li poti tonu me toa mai, i ma compliance, mo whainga whaavai me tula whon whatatia me ma lor, whainga porokiti ni, te le i o le angal mele. Esel ti le la ngale o tulanga le e pe o sia u tau fa pupuna le o tulanga le ta ploketi Lautimuia ta ia i le vanga le proketi o ta vanga mun muri ala ta ia ya le vola wa manu si leo e le ta tauna maua sto se lauli mas furu afe peitai o le wa isi o to se lauli mas furu afe ona o le fainga palo to la so fina ngaro i le vanga Faafetai te mana tole ia wa o tala fe ave i lava tui e mantua e a foi o fa solo ngal wenga ia ali fa mali ina ia le mtanga wenga fo o lato le lato paperwork yes follow the process ma comply i mo me procedures in au mai ele te me foi no fam tu muito pi ia o le tulanga lale ia o fa mali ina o fa mali ina fo le mtanga wenga ia ile tulanga i fo ile paperwork ia ma compliance level fo yo mesa mana mia ia le to fa matu mai fo ia mantu fo i tu ile na o ma tu malo le na yo le fo ina i mai yo la fo comply mai fo manai tu malo ia la o fa matu mai si vai ngale o le su na ta o tu ele o ma tu fo compliance ele 100% le fo le tu pele mai ile compliance level le na comply tu ai ia wa tu la o tu pe tão fam tu mai fas le dim spu ia na se le dim spu le mai fu ai ele na tu o le vo la na lu ele le fon fa vai man comité lo ini ia comply mai me ia on saude
Rita, wale fin fa Vale malo. If you don't comply, yeah, ele fu se memo. E te talia le meo le whapea le isi vaenga. E le lo pora mea leina lima mau komiti tupe ia. O le whapea o su e tusi matua su e tusi ala langi. Lai o la Itumalo o uma na submit uma me uma. Ai pe fōringa mai e lima mau le malo pe iei po ieni tupe pe. Aso whina ngana. O tala whiangai le lima mau e fua le taiala ia whaamalia ina komiti le taiala. Ua umana ave whatoa whaamamuru le tupe. Rona winga e tala whiangai le lima mau o komiti. Tuilaepa. O matak whapea. O le mata whai yo ia lea tangata ba ia tupi. Faafetai. O le mata whai yo ia lea tangata tangata ba ia me tau tupi. Rang tau tala uia lang o lo background le. Yeah, Faafetai. Natural management. O le tūlanga ia me ba ingo tupi. E te tau ana le mau. O le tuinga me foi lea. E matua e te tau on 100% level of compliance. Nto whaamamuru. Manuia. Taua ia mea lea, langa o tula fono ia, e comply for ima international standards. Manuia. International standards, i le pa ingo mea neo mea tau tupi. E te tau adisi wei, e o whanitanga luenga o tupi ni, sa o whainga luenga e whanitanga luenga o tupi. Manuia. I le whainga o whiena e whanitanga luenga o tupi, a me stupi. Te lei o me ui tauna e whaamalia ina. Ian toa ma, there's a process that you have to satisfy, toa whamatu mai tupi. Ono lea. O le puipuinga ma le vainga le lei o tupe le tunu. E whapena hoi la mele te vai le tupu i. E vai le tupu i. E le ngata le mele, e mati foia. Langa iei foia le checklist le mtanga luengo lo fitu tonu le vainga mei. Ia sila foia to to ai mele. Siaki. Ia o le me foia te vai iei le whainga me. I le ngata na siaki momo. E toi adu le si round check. I foia i manino. Whamatu umai mea. Matu ato toa. Me foi lá leu foi ele Itumalo. Ya, foi tuanga foi ele ave foi. Ya lima foi pu. Tu un sa. Le fa solo mai te tau na fa malia ina uma vai ngai. Ya le fa solo mai. Tu langa le tu I fa pe o le se tu per malo. Te le fa maniel mele. O te le fa maniel mele o le latest report nga issue mai ne ele Central Bank. La tau ia le pa ia tu langa tau tupe ma te mau ai. Ia e o po te lea tatu tupe le tatu reserve sia ia. Tu fitu e le ono masina fitu le vana masina. Ia le reserve tatu le ia ma se tu langa le lei te le te Afua. Te Afua le tu inga Taunu'u le ia Samoa. Compare isi Taunu'u e tu sa te mau ai no Samoa. E mau ai tu langa le tu mau ai no tatu. Ia ma mele fa mai o le se tupe tatu tunu ia te tala ia ma le nga fa lo te ia ili poti foi wa o mai e tatu fa tupe tu tonu ma o tilo fo ia te ili fa ma ni le vai ia man fa lo no kui E wa le tau mau atu Lautimuia pe o le 4 point something CTI le tamau ai ngor tatu nu. o sa o le ne tulanga te mai mai man tu fo o le poti foi le na mai nei o e se mane vo vai atu pe Afua le tatu recovery le ia after the recession nga ko ia no Tuilaepa fama Mai. Ia no tapunia vo poras foi tapunia e feo ino femalanga ingam ia wale ai se tu risi wale into se to mai vai Tasi le backbone o tatu economy le to feo ai tatu tanga finga ngam tu ba pena au tu ranga nei e se ino to talai poras. Yeah, I'm quite surprised at the rate of the recover tatu te mau ai. Yeah, mai o me vui tau tala mo vui. Yeah, o le tulanga le economic crisis le lang I na tatu le afia mala. Mala me o tatu on sa ya le nga du le malo ni ba nga vui ni mechanisms put in place it to control le tau suifon. E le tu mau vo ile mele ni. O le slowly progress ai to fo ia I le tulanga sa ia. I piu sia u to fa mam na manera o fio. Ya Faafetai Lautimuia mo Amerika ia pe e sila fia le lalolangi I lon tamau ainga. Ai mo lo sila fia. Ma tau tia tau tau mātou le o iei nei.
le Yo e mta tiar tangta ale upu fa mafana mai lava ia la tu lo ba ia ne malo ele tu mawai yes ele tu mawai le tangata masi tanga o le soifanga le terminate to le lava la manino masi o tatu to mai tunu ana na lava la ngona le leo tau faleanga o tau ngata le soifanga i Samoa ona le tataimi Lautimuia matunea vanoa e leo se la ngona fatawa nau ile atunu ai fola sia u langona ma le vala aulia o ele ma le vala auina o ele atua i taimi fa penei ma mai se talanga fe ngai ma le atunu au fa fonga fonga lo Itumalo e te le tau mawhaina ia vanga la tu falongo ia tau tino lo vala auina ma le falo alo tai ya Faafetai lava tui e mua ona o moli Faafetai lava fiong Faafetai tele lava fiong ale fonga tato po kalami Faafetai mo le nia vano fa'auro o mau e fa'atalanoaga ai lo'o nei fa'atauva'a ia e molimoli atu ai fo'i se vaivaiga ua le fa'afoga'aga le atunuu ia e mese se o tumālō ia o le ua e tu'umaia le avanoa o te talanoa atu ai se o tumālō ia tulou ia le pa'ia o Samoa fa'afogafoga e lē gata i le tatou mālō tele i Amerika ia fa'apesa o se tafa lalolagi o lo'o māua mai le tafa'asalalauga e mese fo'i Samoa nei ia o le Pito o ngafa lava se whaamatalaga i se o Itumalo ia se o Itumalo pele Vaimauga tolu le paia i alosina afifia matua ia afio fo'i le foifale o sa le valasi ia le afio usoli'i magafa maiga ia susu alo le maliatoa ia le lalata'i o tuisamau le faletolu ma le vaina lepa sa tagā mafuata ia paia ua taga ma salaitia le launiusailua ma le mo faamatau ia paia fo'i le aga le I fa'ato'ia le manu malae ma ota hio le tofā le matua e afifia ai le aiga sa malitoa paia i se o Itumalo i Vaimauga tolu e amata mai au Vaimauga o le tuasivi se'ia paia le o te avi se'ia paia fo'i ia le tolotolo i matautu ia se o Itumalo lea ia se o Itumalo ia o te talitonu a'u e a tatou faia ni mea tatou te fa'alagolago i le atua ia e a'e manuia mai o te tautalaso'o ai le mea lea se o Itumalo o tatou Itumalo le fale Vaimauga tonu ai le fale Vaimauga atua ua uma ona ta'oto faiga fa'avae upu na fa'ata'atia o tatou matua i le vafetausia'i o nu'u le vafetausia'i o tapa'au ma le vanonofo ai o fale opolu totonu o le fale Vaimauga atua e lē ese mai fo'i la le Vaimauga tolu lea se o Itumalo e o le tatalo o Lautimuia ia to'a o le tatou Itumalo le tatou faiga filifiliga o lo'o sauni atu nei ai ia tatou tu'u i le atua tatou tu'u i le atua o le tatou fa'amoemoe o le o tatalo ia filifili ma le tonu ma ia tatou filifili ma le atua o matou nai o uso fo'i vane ia swafa o lo'o matou tauva ia taulapalapa atama la uso mali ia e mole atu ai fo'i ia tatou ia lauia fa'amanuiaga ia mo'omo'oga alofa fo'i na i uso o le a matou tamoa ia tulou ia swafa tatou tu'u i le atua e aua fo'i nei o tatou naunau i ai e maumau ai le upega tatou fa'amuamua le nofo lelei ma le nofo filemu o le Itumalo ia to'a le Itumalo o a fo'i ni mau fa'amatalaga fe'avea'i luga o pega tafa'ilagi e taumafai le peti ma fa'aleaga le tatou fa'amoemoe ia o tatou te amana ia le pola mo tuitua tatou taufai tatalo ma tatou ana pogi ma tu'u i le atua le tatou fa'amoemoe Vaimauga tolu tatou filifili ma le tonu tatou filifili ma le atua ia alofagia i le atua le tatou fa'amoemoe ia to'a filemu ma ia iai le filemu o le atua ia gaga o le tatou Itumalo ae maise le ʻaupalota ina ia filifili ai ma le atua manuia tele lau faiga filifiliga se o Itumalo pele o le Vaimauga tolu le tapuaʻiga le paia o le ʻaufaiga aluega faafetai tele talosaga o fa'amaniaga molimoli mai ia vi'ia le atua ona o lotou titi faitama e maise o lotou nono manu se manuia o lo tatou Itumalo ia maise se o tatou atunuu atua o Samoa ia pei o sia'u toe fa'amatalaga lea Tuilaepa e tusa ai ma le avanoa ua tu'uina mai
Lautimuia, e ai le tauwhinga, tate toe o mai nei, pea uman palota, abe lau Faafetai i le Taunu'u ina ua e Manumalo. Mai le, ioe, o le ngola o porkalame Fasa le Vale e Taunu'u. O te taritonu, e tusa o le tā Faatalatanoaga, i le whaalongolongo, ma le whaafonga le tātou atunu whaafonga le netu la Afiafi. Si o lo valauina lea? Le Itumalo e whaafonga. Tau tuana ma utou, ia le aungani le tātou sui, ia o le tātou sui lea na te tau aveina, ia le mawa e fo i o le sui na tūra i mai i tausanga tele, na te whaawau, le ngā ruanga whaawau. Whamanuia le atua i le tau mawhainga, ia uma ma tau mawhainga Lautimuia, ia whai oe ma whaola fo i le tātou ainga, i le tātou ainga whai, ia manu te leina, ia uma ma le tau mawhainga, ia awalava te sao ma se ai mo le tātou Itumalo, mo le teimi nei, ia whaatua whamia i le tātou atunu, tātou e wheilua i pēa uma le Palota, e toe mo moli alo ia lau Faafetai, e tusa ma le filifilio oe, e whai masui o le Vaimauga tolu, aua e te māsapsalo i le tala o le taumari atu. Ma le whaalalo. Faafetai, ia, tui Faafetai le avano toi tui na mai, Samoa, ia, Faafetai tele, o te whaamalulua te fo i le pa ia o Samoa, mai o na au si o i o nei, le tāpua inga, ale au whainga ruenga, tu tofia le atua, so se whatawhaitau la, mai se fo i se o Itumalo, ia, whamalulua, a whai ua i se whati, o se ngana Lautimuia ua pa o papa i lau whaafo, toi whaafo i mai, te matua atu le tō wha, ia, au le nei Afiafi, ia, mo ngā lofa, ia, moli atu, mo le pa i o se o tātou atunu, whaafonga mai Manuia tele lau Afioga Tuilaepa, e mai se o le porkalame, alofa tele toa se o sia ua pele o mu, ia, soifua, ia, mai Manuia. Ia, soifua mai Manuia. Soifua. Ia, Samoa e iere manatu. Tasi la lea sui. E le tau whai atu tala. Ai te sila fia le tangata i lana ngangana, o lana tautala, o mā whauwhaunga. Tasi lea sui wala wina. Io e tātou te le... E tātou te le whaitaua le mā whauwhau o le tangata. E tasi alau whalongo. E tasi alau whaafonga ma lau whalongo. Ia pe e tau whapena se langona tātou tatalo i lea fo sui o le atunu. Pe tutoa tasi, pe hero pipi, ia pe fast. Ia fili mai se tangata e moni lo nā lofa i lo nā Itumalo ma lo nā atunu. Mana ia o tali sa o fesili ai, o fea oe. Mana ia i o tali. Pe o le langona le nā e tapuia i lau tautua, ma le au nanga o le nei Afiafi, e amata e whaai u le fesili, o fea oe. Ea, la tarta tu peselea, o na fo i mailea, e iaina ia u vaenga la iti, e toe tarano ai upu o le mā taranoanga, ma le sui fo i o Faatuatua i le tua Samoa, na fesili ngia i ni vaenga, e iai vaenga e tolu na ia au maia e tala fea ngai moro na Itumalo, ia ma vaenga ma upu e tolu na lai o na ia filifilia le vaenga le Faatuatua i le tua Samoa e fai maona ainga. Pea umar peserea, usi mena whafo. Guitar is cold in your little corner of the world. You can roll around cold, never find no woman so alone. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in the road.
heart, the captive in the snow. On a guitar, you will never know anything about my home. Never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. Betty keeping light and day. Count to 10 soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Do you ever think of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wide, Nikita, do you count the stars at night? And if we come the time, come the gauge no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a way. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give me light and time. Count to 10 soldiers in a row. Oh no, Nikita, you never know. Oh, Nikita, you will never know. Never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you, hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, yes, the other side. I never give me light and time. Count to 10 soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Hay muchas razones. Te kiutika na o le sa o na o le ngol pese ia pe o no tau whawhongwhome. Tilo. Ia o se maainga le nā pa sau whawhonga anga Samoa. Ia wanoa mātango fie na maua. Ma le sui o le Faatuatua i le Atua Samoa. Mai le vaenga le Itumalo Palota le Vaimauga numatolu. Lea sa ngalue ai ia le fitalinga ia Taunu'u Niko Taunu'u Pali'i Niko Lihang. Tele lopo la sa whaafonga. Tele loa po le asa ufa longolongo, po le asa ufa fonga ia i uleo ma saunoanga a le sui whaorioli, ia po le sunga le fionga le whaipule whaorioli le tātou maenga whai e fast. Ai nei vaenga na ofisili le fionga. O ani mea tāua o mafuai o na vangaro na mafau e tamo i lalo le whaamalu a le vaenga a le Faatuatua i le Atua Samoa. Vaenga ia tolu nei au maia. Memo mua o le leadership. O le leadership a le na
embrace le leadership ale tatu ale tamaitai palemia. Afasili le leadership firm ia na whaiunga. Dedicate responsibilities. Lona lua o le approach o le vainga lau tele ma le approach ar vainga whai pitasi le na vainga na mafuai o na a vanga lona mafau a ngai e ta moe lalo o le whamalu. Lona ma le vainga non tolu o le support, empowering, ia ma le recognition o le amana ia. A le vainga lea. O le winga lea lai o na sava vali le vanga whai Itumalo. O le palemia e savali. Pe te le Itumalo pe la titi o la to tiu te mawhaiwa. E le sava vali mai le atunu i a lato. A o i lato e sava vali i le atunu. Recognition, mo le amana ia. O le amana ia o tangata o le atu. O le mena iai tatou i le amatanga mamalo o te atu. E fōringa mai e no nofo i lunga no foa, ai sāwa vali mai e le atunu. O le vanga lea, mea lea leina tauranga leo tatu nofo mwhapalangi le mea o le roadshow. Ewe, a le uinga sa o ale mea, e tatu te loa le mea o le amana ia. O lea, o le tu i lalo le puro tupu, tu i lalo lo tuinga, e alu sa vali. E sa vali a ala sili o na mauralo, o e tolo tolo. O tau au auna ale atunu. E alai no. E alai o no. O le road show la. Langa o le tatou whapalangi o le upu road show. Ai a tatou tilo i le winga o le mea. Lea la le na mawhauwhau le sui whaipune na tasi le mea. Na lona tolu ai. Lona fina ngalo. E alu e whai o ia masui e Tauva i lalo o le whaamalu. O le Faatuatua i le tua sa mua leadership. Lua, the approach. Tolu, empowering recognition. Io taua io ia mea. O lana va aile na laina a vangalo na mafau e alu e tamo e lalo le whaamalu. Tatou tilo le Samoa. A fai o le leadership. O le ala le opposite. O le ale me o lona winga. E le to e tau whamatala ina ni upu. O le ale me o lo whamatala i. Wala na fia le leadership o lona winga. E a foi. E selfish le leisi pe atatu titilo. Wala na filia leadership a fia me. E le angala le si leadership. E le leisi ta inga na iai. Pe atatu whamatala i upu. Pe atatu whamatala mafuaanga na laina avanga le sui. A vanga luna loto, a vanga le mafafau. O tele o whamatala le a vanga o le a vanga fu o so sola. O tama martin. Faa le mafafau. Io e tō sina le mafafau. O fea e tō sina e le aisea e tō sina e le mafafau. E tō sina le mafafau. O lea sui tamo e. Fai mai ea. O te fia i le leadership a fia me. A ese le sao. Tau te tilo i eisa mo le te minei. O tali fia me i whainga i whaasala launga a Tuilaepa marimoni. Talu mai na tu lela alua tau sanga. O la se tau sila. O tali le leadership a fia me i le leadership a Tuilaepa. O tali mai ai. Never. Never. Pau ale me tau te vaai ia fia me o ana press release. O ana press release foi e fai taimi mani media. Au se upu porta tu no nofo tatu vai eto fai mai se live fia me against ia Tuilaepa. Nada. Tatu te le va aia fa tasi fia me I tu langa fa pea. Lela le fai mai ia Lautimuia. That is the reason and the only reason why I choose fia me as a leader. Manuia. Saulolo na lua le approach.
e ale approach. Le masani anta tu whalonga le upu, se o laloa, e sa ili ai malo. E ele meo le ava fata. They come together as a team, as a team. E ngā lue, le ala sa ue malona tolu, it's very supportive. E support ia le vaenga whaupwhai. Pe te maualunga, pe te maulalo, pe te atamai, pe te apo, le arturanga iai, e iai le anganga sapasapaia. Mai iai lunga le pāle mia, se ia pā ia tamai tai mali i whaipule. O le mea mo mia. So le mo mia le mea na. E mo o mia tele. Ise a inga, maseva. Tasi lea upu, na whao ngā tele le tatu suina mo nei. E fia. Matau liana o fesili e la fesili to mua o nangane. O fea oe. Ava aina o fesili, o fea oe. Mana ia tali. E aunga i le mea o lea. E te tau o na OPP i le ola Faatuatua. Po te vai, po te valea, po te mauoa, po te mativa. O le Faatuatua e whai ai le taalonga tato. Mana ia tali e le i whaipule, whaoriori. O fesili atu, o fea oe. E mani tali, oka e se tali sole. Oka e se tali ina a manaia. Lana lua, approach. Ia le tau te tilo le approach a le vaenga whaupwhai. Si le mea manaia Samoa. Talu na tūlai mai le tatu. Tasi le mea tauna ai iai supporters a le fast, ma supporters a le HRPP. Ova ai supporters a le HRPP o retaliate. Upu, o retaliate mai ia fia me ia Tuilaepa. Never. She never did. And I'm pretty sure she never will. Never did and never will. Tatu te lo umai le te minei. E leo tali mai e fia me. But, Fasa Faatuatua, o le Faatuatua i le tua Samoa, they have a spokesperson. And who is that spokesperson? Le te telefono. Vai e sere mana i o le strategy o le vanga. A ofo i tautala minsta, e tautala minsta ia i lana mata whaioi. Ele nofo, ele oso fuor minsta, ile laina o lesi pe, e tautala le minsta i lana mata whaioi. Tautala le telefono, sau nora telefono, e fea ngai ma le protection. O le vaenga whai atua. A o fia me lava ia o le taitai. O le vaenga. E te le o langona, e te o whalongo, o whai sana porkalame whapitoa. E against tai ia Tuilaepa, po te isilafa. E pau ana me tau te vaai i lunga, o ana saunoanga whalaua i tele Vaimauga. O ana saunoanga whia ngai mane media. E fesili atu le media, mai lantali. E le ima se fōlinga tau whaaleanga, e pei, o le ese senga. Lea lantala no nei ia Lautimuia. Se u te whia tautua i se lira whapea. Mai o i nā fo i Samoa. O tātou tū mauai, o le Manuia, turi loa leo Samoa, i le lumanai. Ma le lona tolu, empowering, ia ma le recognition, o le amana ia. O mea umai ina tā Uelese ina nei. Wa o lau fesili, ai se ali i Lautimuia te, wa e filifili ai, le vaenga whaupwhai, e te alu, e te tamo e ai, i lalo le whaamalu, o lalo le fua, a le vaenga le Faatuatua. O vaenga i e tolu, le no forma tusi matanoanga. Leadership approach, empowering and recognition. Matango fie. No fesili foi la. O ala ni mea te tilo le au te lenga o lou Itumalo se mea ina ia mawhai ona e ngā lue iai mō lou lava Itumalo. A upu whalai e tolu. Momua a onga. Lua pisinisi. Tolu infrastructure. Ia po ngā lua ngā te tele. Fea ngai mare Itumalo. Tolu a onga pisinisi ngā lua ngā te tele. Mea na tolu. E manatu le li whaipule. E na te ngā lueanga iai mō lona lava Itumalo. Faafetai tele Lautimuia. Afoa Uelese
Vaai. O lona soifua o oina, o lona tupuanga, ia ele fou ia teia le falefono, ia mawhaanga whaufai e tusa o lona ainga, o le vaai, ia pitupunga, ia le tau te sirafia o te loa, ia le swafa vaai. A o mea o oina le lei faa le mafaufau, lea na utala noa tui tolu na ia langolango ina ele vanga faufai, ma le tolu na te tapena ina ia mawhai o na whai son sao mo lona Itumalo, o fea o iai oe, Samoa i le teminei. Whai uwa penala o tautua. Wa o fitfilia le upu lea. E manea i o si fesili lea. O le fesili a le atua. O fea o e li atamu. O i a fesili foi. A fai atamu ma eva. Na toi fesili le po fea o iai. Wa pe fōringa mai o se fesili a se atua na te lei loa po fea o tūtu wai atamu. Pe fōringa mai o se fesili a se atua na fai le tangata lei loa po fea o iai. A o le fesili a le atua. O fea o iai o eli Tuilaepa. O fea o iai o eli Inora Swalka, Paul Shaminko, Soli Fano, Faumuina, Soli Zakaria. E niliko mango o le alautali. O fea o e. O fea o e Samoa i le teminei. O fea o e li Tuilaepa i le teminei. Lea la tarsi furulua le po, o au me fai la ta, o lea ua amata ta a itu o le valua po, au lea lava e te ngalua le nei Afiafi. O fea o iai oe. O le fea au tele mo o e maa uma tato uma. O lo fe sili mai le atua ia i tato. Po o fea o iai tato. O te le fai atua sautali, o te le fai atua lautali, tato wo ma tato ile po nei, e te fesili ai oe ia te oe, o te fesili ai au ia te au, le tato fai ngā malo ile te minei. Fesili ifo oe ia te oe. O le manai o lau fesili. Lautimuia. From 1 to 10. Le asa Vaai i le Faatuatua e ui ina li avea oe mawhai pule. Le asa mata totoa ma sau sila. O fea o iai. Le ana vatau fola ala tātou malo o lo tule mai i le Taunu'u maona tangata. Fe mai ale tali. From 1 to 10, 6. No winga, ua silia ma le afa. 60% ua iai le ana vatau. Tala lea le sui. Tala la si mea tak titilo iai. Ua over ma le afa within before 2 years. A ua over ma le afa. O fea o iai oe. O fea o iai tātou i le teminei. Manuia tele lau Faafoganga Samoa. Lau fionga te matipa le mia, ma le mamalu o le tātou a inga whaupwhai. Le mwhaia no o Uelese. Ma le no foa whaasala lau lea. E au noa ma sautu walalo. O te le whaatonuina le tō wha ma o iau. O fea oe. O fea au. O fea i tātou. A o le tu walalo masani. Aisea. A e fesili o fea oe. E tumu i le alofa i le tātou whainga malo. E oe. Loto te tele i fi naunga o lo whainei. E ala o nau tau fi nau. E ala o na tu i pala o tau tino i upu matala tau whaaleanga, male whai, aisea. Se ala whapena e moni lo tau alofa i le atunu. E oe. A i o tau loa. O tau wala i malo. To te le sa vavali in lungo se ka peta mase launga tasi. To te a i vanu, to te ifu i vanu. E tu ia o tau au i oe, i le maa ngau, ma le maa tala o le ala. Tatu te sa vavali i le ngau wā o le ala.
Tātou te whea ngai ma whainga tā o le ala. Ioe, Faafetai whinau. Faafetai loto te tele. Faafetai le aro lofa i a Samoa. O whea oe. Manuia tele. Le nei Afiafi. Ioe Samoa. Tātou tui whiroi. Ioe, lava i eitu la o te o leo ua tu teimi ua toe se furu maleiva minute tāri tu la se furu malelua. Ioe, ua lava fu i lea mo le nei Afiafi. Faafetai tele le Taunu'u ia mo le avanoa o mwhai on tātou whawawina ai por kalame o le nei pō mo le tele fo i Faafetai le Afioga i Lautimuia Afoa Uelese Vaai. Tango fie mafo le lei na oina. A whai o iai ni sui o Vaimauga tolu o whaafonga mai. O loutou sui lea. O loutou sui tonu lea. E le o le poto a oina. Ai a tangia i le talanoa le tangata e alofa i lona atunu. Manuia te leo Samoa tatu tu e whailoa i le asosa i le whainga lotu e amatatu. Nei le whainga lotu o lana porkalame o aso Tasi. Aso no sasi i a pa ia le isia sa. Tatu whailoa i le sa pe a pule alofa le atua e avatu. Iai lo soifua ma sa uola. Mortemi nei soifua ma i Manuia le atunu. Soifua. Lo tanu mo ni tate fia o te sa ili mea e Manuia e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inue mamau Tama Samoa sauni mai vina ia Vaai le Faafetai i lo tatoinu lo tatonu'u ia talosia lo tatonu'u ia Manuia. Te sahili mea e Manuia e te ulu ona whainganu tuna Samoa ia mo mia i Tuilaepa